titi na naizirewe. Tosana ushinzi na zendelee wanatsi mawatwania mjihunra au harma ezentsanatsa zahe dunia nana ezentsanatsa zahe emasiwa ya Komor. Wanama wa falsafa nzima ngamjomwambiani Hotep. Ari dunga au hakumu ezijirio harma ensi ya hatu malgré tout yensinge chungo henda no angamiziwa na uzidishiwa na usisiwa angamani nema hange ndono enjeza plus ngari latsao maha apa haino kartuira trape plus ngari juu latsana maha mingi tena ya ushinda rijuse ngamonao ezijirio harma emasiwa ya Komor gamziona aonsi na ujande jebanu ni zambe ze tambu ze wana wavuruzwa wa monziani wandu waula wao ze dega za zijirisi waono ushababi harma vandalismu magari ya menyewa wala waula wa sababu mpira wala warala hitwa violence ngenda ono orengamvu ye corruption ngendo ne orengamvu yo iksai haladara abasaino anongondwa hata ngwarumiao nepotism yani ndo ujiswarifu kifami daula ya hoa natsi kamil na kiwanzani halafuri waswili harma daraja ukana tabasaino ngari tezwao sheri yani wangware ngensia hatu mateka wardi babongo ariteza au sheri ngwatezao wanatsi sheri wanatsi wadaza nusu ya hao wadaza wabuli ya zinongo hizo ngezi jirio ba Komori ngendo angamiziwa au angamiziwa ba kabati hata bashawiri si kartsina mzinga wa ushinda riwane nondo wao mzinga mzima ronuo dehanywa hatu emission lonio do sana rielewe ye dunia rielewe binadamu reporte embabi hiyo harmo asaya watoelewa ilirishinderike wenji riwane yonde munition nzima nlonio mzinga mzima nlonuo dehanyo hangu munition lonio do shindani porte e patriotisme ni sensibiliser e patriotisme ni wanilie patriotisme makabanu mimi sielewa ya ukana njaja duniani banu komsa njeni dunge ngongona bilwa au zamba fanja sija duniani banu ngamena mission eheli mimi naelewa dunia siwe wa duniani banu ha mission mission hangu hindi do wanilia haki do wanilia usawa do wanilia ukweli do wanilia udhulma usijiri dunia yendendro haini bahanu njoka ukaya amani usalama yonde heli mimi na jihensiza harmale jafala mola hangu na naekanga mumbo Mwenyezi Mungu ekanga mumbo Mwenyezi Mungu ngamswali amumbo Mwenyezi Mungu ne mabaya ne makoko basi miwambia ukana na mjailie ka heni bahanu njoka ukaya duniani ba nikaye mengoni mwanadamu wajushinda watsange ndungo njema wawanilie haki wake harma amani na usawa harma harmoni yonde mengoni mweze duanku za hangu kujiombea bongongi wajibu reporte eheli Mwenyezi Mungu yari jailia nembabi titi riloni engetska jeshi mbeseti jokanga mihama Ibrahim Traore au jokambe seti mtendea manaze ndongo wamba uzinu siwama bani hatu abo sirielewa hamadao abo wakati mwingi tsikauza mbara hata ijakango au pouvoir zenongo wafanya uzinu pia ayo si Ibrahim Traore wao pia arikauzamba abatsa zinunge zijirio Cha Labalabache Kanta Diop Pambaukana, il est toujours impossible jusqu'à ce qu'il y en a un qui le fasse.
wanu ngajirisa abahandu ngwaelewa ka aiwa balela tsi itopi wanze ngo zinzi zoti itopi ngo karna uransi ushahidi zisa mananga abo anazijana hama Ibrahim Traore walo Komori hawama Assimi Goita hawao shakwatsina ze connaissance wandu wakaunikiwazo hata wawanilie le taifa la hao kwa janikiwa kwa informeo abango live ya leo ngarjuka ubirilia mbabi harma ya education ngarjo birilia mbabi relation ya hatu ne Mfaransa hiki ya hangu ngarjo birilia mbabi le suala lahe ya souverainite abo ngarjo gejo kiriri touche suze zinji a urebondise shangarjo reje harma ze ponzinu zondaru de education de mdungano hatu ne Faransa eheli hatu ne Faransa ne le suala lahe e souverainite ngarjo andisa harma le suala lahe e souverainite hatu ikaya ongeli juzu kuru en même temps omdungano hatu ne Faransa abo harma masuala maili yao ngarijo wirilia tsena le suala lahe malezi lahe education sha nkiabo point spécial kange joka aparsha ngarijo doto na exemple harma education concernant les débats abo ngar tourneo harma ze débats zonrar squaleo le de lo base ya hema hadisi hatu voilà otep manama manzio rirenge uhuru wa hatu ngelazimu rijue ko uhuru wa hatu kujatimu ezifaya uhuru wa hatu kujatimu ezifaya ngabo wanansi wa Komori wende wazini wenji wa hatu independence chaque chou santé malheur ya ukabanu karitsina souveraineté wazina ngwa fungwa chante wa independence ngashukuri yao nana ngarehemu warumbo Mwenyezi Mungu ya rehemu wanadamu wa waniliansi hiyo hata ya independence hiyo andrabo hiyo yakauja irengwa akamba kiriko babi hana usomruvu shale ko babi la hajabu iloko babi la hanso abo harohombi yabo wewe ndo ujoshinda urengele ko babi hilo ulite thamani ufanye ndongo njema shawaja yabo ajawali dungu ngwachungu lisisantini angamiza independence rirenge wanansi mapesa ya hatu ngarifanyiliwao ne Mfaransa kabo wanansi wa Komori wachujwa ndongo amalizo mtutwamba pia ngarifanyiliwao ne Mfaransa ye bahari ya hatu huyo ne hawa ngezitundwao ni Mfaransa nguibirilio ngufanyozo yanzao ngurengo haini yanzo ya renge endeza et malezi éducation ya hatu système d'éducation uniambao éducation nationale bahimze wa hatu kemali hamba ila yo hamba éducation coloniale shatsi nationale Mfaransa waendo decide eheli wanansi walazimu wakane akili owandu wakansi abo wajirendo maprezida na mawaziri na maministiri na masijina jau na makadhi na maopoza waopi ya Mfaransa do wendesu tatumindu do watarumu Mamaditaki ambao kana c'est la France qui tire les ficelles Mamaditaki ndi azamba ujomrehemu ezenrongo hizo pia ritilo hata wade sonti pia rijuhari tawarija za tuhunu Faransa owalo iwo wanzwa tawajeza hunu Faransa
chitatanyiwa shamengoni mwizo ngabo winji wa hatu watujue tarehe abo karsina sovereignite wanama sovereignite iyo de mndu ya jikimu shahula de mndu ya jikimu swiha de mndu ya jikimu malezi de mndu ya jikimu ya tsona besoin ya kana ya do shila ya dushinda yafanye ya doenda yoshitsa habonze yowona haya haini mnu mwanza imani yowona haya anala shetani showalo yabo wawabiri wona haya kaundwa bela rohombi halafo washangiria wo malaba anu ndujwa nga wojwa kirion wanunga bondoma na kamrambo edaba shabanu daba uende mwanadamu ikayao yekashuli hana ndongo itsonde ya juhe yale yanwe yaboheni bahanu ya jo urumilwa nuyahunde shahahe ngujuhenda arumilwa wewe hamba daba sha utufikiri ka ebala nenda tsifanya zenongo zila ebala zila kezina uka ajali ya wandu na wandu shanga mwendo banga mjuhunda halafu henderdi babo hadoba vazwa mahoti na hendina aja kansa adofanya propagandi hata kuchelo hata izoe ambao kuchona mru wanilwele sutwela ha na daba yourumilwa ni mru mwanza rohombi shahini mru mwanza imani yojwa wenshida na daba hadwe mrezone yombalili ya kitaratibu hata harohula baula shemanzani wa daba mru mwanza rohombi wondo umrumiyo na huo daba yomtsa wa haku rahana mru mwanza imani basi uhoza yakana ngasina wangu ambao wafanya politiki ranzo wakati huo hata je hunde leo wandu wao kwa jashinda wawanilia ensi hatu hata ya wasili bana walo yabo mahayo waza na wakabo mahayo waza sasi Mfaransa nguangamizo ngurengoe ardhi ya Komori ngutsahwe ardhi ya Komori watsino wa Komori hari kusapia ambana mtawe harengo alwe yabo mamarioneta wa hansa mbaheni mndu njuka ukange na akili ngujuhanza wanilie mbabi ngena imani shawanile nsini na mumbambaise na mumfunge na ushababi wajoka ukawende usiku anje mbaroho na matenzani hata wajua kensa jenu usoni mwanyi wadome ya nani hao amma wapashe mahulimba watawensi hawatsunge yo mipango yafanya juzibanu tsikawangalia live ya mzee wa hatu wa SMS franchement si jibi wa swafini fanya plaisir parce que si somondongo zinji natuka ujua inika franchement ini plaisir swafi alafu ya mengoni mwa esheki raihunda harmwensi hatu hiyo de education yani ye live ya conference SMS yakawifanya hakawona sambabe tarehi ya hatu nda sina Mfaransa wakati wandu wakautsa uhuru wanadamu wa ulawa wanadamu wafungwa wanadamu watabishiwa kati waheze molinako hata waje aseki hata waje watsanganye hema za mapya wana towa mahadisi menji très enrichissant tuka mimi ani hudi ya ndondo ani haonesa hata kabanu Giscard d'Estaing waja Komori de Gaulle haja Komori Mitterrand wao pia vumbwaze listi za hao ze relation wakanizo mimi tiende mbabi un peu plus loin shanjanda na kanaye sa connaissance
moi je suis allé jusqu'à ma ancêtre wa hatu wa ulawa wa deportewa parce que ngamina ma ancêtre wa hangu direct wa wakauanili ya watwani wa hensia hatu no uhuru wa hensia hatu warengwa wa ulawa nga wa deportewa wabewa walise futuna baya hangu kwamba mbaya hasumani bamba uma mwini mambo onrwao pia na wasaya gamina koko hangu arrière grand-mère wa hangu kwamba nyawana zioni woharengwa inu yambao soi-disant malgache na Holande Mfaransa hadeporte wahende hahuziwa maore yemrwa mhula ha mhulu ha roho njema ha emrwa ba hakaresista uyautsahau uhuru hensi hatu haware mamzinga wamba swali informa maore ikokwe hamba nyawana zioni ya survivant mzima harmainu ambao soi-disant malgashi mengoni mwe survivant wakaikoni mo hatu yohamba madajimba samba simbi donc mimi tikati intéressé hatende un peu plus loin ze hadisi za masimu na msale na hamadu na madita patiara tout ça et aller un peu plus loin tsende hata jusqu'à savoir kabanwangu ni tsaneni ele wangu atende wa Jakomori handani ze population tout ça ngarchongoji autoforme shainu ya juzi ya SMS inibelilia information très pertinent parce que abungarinjia o harma et les périodes d'indépendance d'aino ambao histoire contemporaine et ces événements zajiri hata rijerizalwa ngesa ila batu sisi rijeri fanye assiste ezaka ujira raka rawahirandi soelewa hata jeru waneza leo abo yo analyze ku mongoza aliswalihi hakana haki ya uhamba ukana ya adui wa mandu wa hele taifa la Komori de Mfaransa ne dola ya Faransa simana da Mfaransa de dola ya Faransa haukaba anungabo wa Komori walona ngozi nzidu shiza akliza hao zo ufikiri kidola ya Faransa zo ufikiri kifaransa wao mze wa hatu France Fanon hanzi hashio shikohamba peau noire à masque blanc yana kaujaya wa vumbu yambeukana waundu watwana wandani manegre de salon manegre de salon wandu hindi wanu malaba wa daraja ya juu akahujuma junga boju banweni mru ye hana akili shanga na mwenza akili hanaye ani dawala wanadamu ikaya wangwa jirendo na akili husoni mawandu wenza rohombi abonga mwendo arma etape supérieure ya daba husoni mawandu wenza rohombi wa juihu alafondo wangwa jirendo na akili shangwa angamizao wenji wenda ufidia wangamizao wenji wenda ufidia bahi izo zihunda ao wanatsi na wandu warengensi yo wayangamizao leo ngaruonao Mfaransa ngunjwa to mijini homalahoni hakansi no wandu makoko hakansi zila kazirendwa Faransa ekahaja ki diplomasi ngelazimu wandu ya juwa na nanda wandu wa diplomasi shatsidoka dondi ya mivuvuni na mijini na malahoni na zitsoni na hindi ulao pitskili mwanatsi ulawa wala mapitskili wapula waje waone population ye daraja ya hawo waloniyo hindi wandu wanungwa joka wenda mwendo usiku wa revoltehe wandu wanu hautujurungu wa madosili ila msohole ya dongo utwe sumu lao iwadoka kalmu ngefanya ohazi ne mabawa ngezifanya ohazi
shawala tsiondwa jweke wala ngwa msaidia on ula upitskili wala ma sociologue wala ma anthropologue wala ma pitskili wajo wala watwalie sur le terrain parce que ye politika ya mfaransa harme Afrika ngebadili hao wana wa Afrika wasawandi soelewa yeye ha anticipe ya sasanye vanu haturanzika hunu handiso sasanya ranzi hale owasana waniliensiyo waula wawafu wabambaisiwa wafungwa waliswa sumu iso mana mashababi kusujirande konti bazabari parce que karjanikiwa education kuna ujua ukane valeur patriotique ekakuja somesiwe patriotisme iyongo johenda wakati ekankilaho wewe wangu eloambi na njema ngojwamba abansijao shayo tside normali hainitsi akiwa twania onduso meso uwatwania ranzi hunaijana ani la cohésion sociale abo yo mimi siris biro malikoli hono mabalashio shabaha avec du recul na usanari juwe tena risome kama mwanadamu kajaparo ranti hosoma e mwanadamu zia hosoma wo mwanadamu uji uangamizwe yani umkanumu wa wanjeke wale mbabi aelewa haelewa nane kahuelewa mrusana ueleze wasaya kausa uhisi kama nutsielewa mrusana ueleze wasaya yonda ilamba usayi atalahasana aonda wandu wakushinda wakawenji wafanya ndongo njema wahalikin nasa bihulkin hasana aonda wandu wakushinda wafanya ndongo njema wakawenji wafanya dikahusa hai wanu enzia ila yombi abo mwana enzia ila yombi umweleze hata yahwelewe iyo devoir ekausa uhisi kabanwa uzendi zorufanyao bahi karina ushindarikane wanansi wawaniliense kakwa tusomesiwa vanu sisi mba avantage rahunda ndokana si wandu ikayaori ndari hunda na rihana entourage ya wandu mapatriotic mabavuni masu rihuwa randiso wona randiso fundishia ranzi unaijanani on a vécu sur ça yo avantage alhamdulillah inaihunda shanga bwana mawenji watsunda ne avantage hiyo sijaba hati na bondo mrundu hazi shatirdi wabonga msano tsena nielewe zaidi ngamjenterese zaidi ifende shinika envie tsena ni jirevolte on na nzoni elezo anama demana mbaka mnukado ranti hosoma mnukaranti hosoma mnukaranti ho observe ou analyse. Quand tu observes, il faut aussi analyser. Et quand tu analyses, yabongo jushinda wakati wo urejei. Fanye yabonge unika una na envie na ka ufanya analyse yako kushinda iparisa shange jo unika envie ndo atsahem juma. Zila tuka uziju hata uparisi. C'est ça la voie de la sagesse. Mchamba misajisha miuomba Mwenyezi Mungu mitsahani njia harma evoyu. Et personne n'est parfait dans ce monde. Yomana tseka usango jini koyo yongyo muhimu. Bahi karchunikiwa karjanikiwe education hiyo patriotique. Na mangalie harmaze likoli. Ye system educatif ya hatu irate. Ingechongo ufanya mibure na wanadamu wajopa shangala wawatawa na wanadamu ikangu wajota wensonda tsama eshaiho na wanadamu wajo ufanya umezi na ususu na yani bahi na ndo wajo ujihubia shaho hanzensi hao ketu apanga ukamruso meswa tarehi iyo ndi ya mwando tarehi haini mruchu jua obahanu ya laya kana ushinda ya vembe obahanu ya mzoende lutsi jimbo yo hikma wo woni
ikaya oko jambani mkomori bahi na waritendea warambia shairi dirishia na wazungu na wangereza na warabu na maafrika na mashinwa lekalma ilolocho doreje hai ni kabila duniani yocho doambaka jua etarehe ya hao jua ihuwalaya sisi rijarka usomesiwa likoli kachaparo usomesiwa ye asili ya hatu ya shikomori harmweze likoli za hatu wandu wahandani wa Jakomori wandu hindi inu ikasiekli hindi wandu hacha za kweli abo sido parisa wandu bahari juzu ulkamari ha izondrabo iyo nda ila falsification ya introduise wani mzungu na marabu ya détourner conscience ya mkomori ili ya keka shinduka na repere obahanwe ya njia wasui mais c'est pas la vérité. Sisi rila harumaye royaume ya Congo ondu handani wa Jakomori wala harumaye royaume ya Congo wawo hamba hindi waungwana basi Komori rihansukana muungwana wala mru juste wala mru honnête we muungwana haywe muungwana wala muungwana hama c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de honnête. Il est assuili la Kabila. Et c'est vrai que c'était des gens honnêtes, mais c'est un tribu. C'est comment on dit, yo Kabila, yo tribu ya la harmaze Afrika. Wandu atende wa haja, hadani la Komori. Yo ngar estimé au 6e siècle avant Jésus-Christ. Au 6e siècle avant Jésus-Christ. Katula wakahujaze kabila za saya wala kana mazulu wandu wala zulu rila wandu wala Sud-Afrique viens là ta place wandu wala Sud-Afrique iho hula wamba azani ilo ledzina asuli la Sud-Afrique azani azani basi wao wabiri wajaiho wao wana ngozi nje uhamadasi mbabi moi je amna ngozi un peu clair msamba mje wa mamzuma un peu clair chakanga wazungu wa Komoro wana ngozi nzidu un peu wao wala Sud-Afrique wala ma clair ma Azania ngabo wala Ethiopia ngabo akahuja ya wakati huo hunu zensizo pia izuzika royaume nzima. Izuzika royaume nzima. Komori tsijuzu ulkamari wala tsikumra. Mtsikiri wangu wa Bashrafilu wajawa wala wangu warudi wa pulwa. Wajiwa détourne wazidu détourne mkomori wazidi. Et quand nous on essaie de dire à ces gens-là hakamrujwa utara na hikma. Sheka usauni kiwa hikma kujashinda wa irenga ama wedaba ama wana rohoni. Bashrafilu et UNESCO mi disciple wa Chenkanta Diop yabonga mjuoze sekreza UNESCO pia hani mngu ya soma Chenkanta Diop ya mwelewa. C'est pas facile ushinda welewe Chenkanta Diop. Ya mwelewa yawe UNESCO yongutsu na ma ubatana. Donc nous on sait tout ça et quand ça ndi sosoma mrama Chenkanta Diop. Yabo kana envie de wa tsahe ujuwe tarehe. Ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. Ukana envie de ai. Mze woibanu ya tu afera zinji. Auka Chenkanta Diop wonde akaujaya ya towe miti. Ya ukana bala Egypte ila ya wala wazungu wala warabu wala hindi. Na yonde mengon yonde berso ya humanité. Ni ya civilisation pardon. Ya civilisation. Bahibi karni na karni wanu pia wakauhuja wazungu wajiwambe bala zila za hao zila za waji approprié tarehe. Bahi
Tchekanta Diop, en 1960, je crois, à partir de là, on a imposé. On a fait une école du Caire. Il a fait une rédaction, il y a une histoire universelle de l'humanité. Tchekanta Diop a posé problème. On a rendu Égypte, Afrique. Kaone saka wandu wa haze piramidi zila wala wandu wadu ya hadisi ya mtume wolamba Musa ila ngabo wanandongo ngabo zondombro bala ya hadisi ya Ibrahima ngabo zondombro bala hende hata haondensa ukana banu hatezio zinu zahema Yahudi ne mzungu ne Islamu eno ambao ye Torah ye Bible ne Kora ezio zinu zila haruma Egypti ikaya owe haka usoma ye écriture inu ambao hiéroglyphe. Tchekanta Diop c'était un savant scientifique, c'était un scribe. Scribe wimhindi scribe wendo la mrika ya ngushindo hatafsiri ani zio za haju za dini na hendini na code zio za code. Et lui c'était un spécialiste et le meilleur que l'Afrique n'a jamais eu. Tchekanta Diop hajawa bloquea wande harma deba hamenasewa haboikotewa ha censurewa ha tramezingiriji hawana na watasha hajani. Et là quand tu vois ça tu dis waouh, respect. Wende ata hajani nomba carbone 14 ambanar développer renge empreinte zahezi skeleti za hao hizo hauza heze momia uzete carbone 14 ngujoto wate aswili o mahaya haja no maha bahinga sina à peu près 4000 ans l'Afrique connaissait déjà la civilisation wa hazi piramidi la wakana dongo zinji shawanwa jahula wajawa hibi wa rihitswa wa uo wandu awo ngamrejei harma etarehi yakana izo valori cause de lazimu ziniko wanazioni harma education system educatif ya hatu doniki we tarehi ya hatu ewanu wa komorisi wandu hindi haukana komori tikamra wala tikumru wala tijuzul kamara sana rien à voir. D'ailleurs le kanima ulo sisi wasingarijuwao shasianza kebala ngarfanya ukima damba komor avec e à la fin hau komori won avec i Sheikh asulu hamba Komoro. Hata singarijuwao Komoro. Si Komoro c'est celui qui vit avec le feu ou qui dompte le feu. Yo de étymologie hefasiria yabo do wenshi da enomro haundo do rumiomro yabo wangu wa soma wa ma spécialiste ma comment on appelle ça, des astronautes wangu wakaujua ye ilmu ya nujumu. Ce sont les premiers, si wazungu, warabu, ma africain, ndo wajana ye astronaute, ya utwali ya wingu. Ça vient de l'Afrique. Et surtout, le Congo, ndo anye secret yo. Les mathématiques même. Ya wakati nga siarmero yo mya Congo. Ndo wapulwa, waje watwali ye lezaha. Liliohula watwalie neze nyora neze paske nga si karibu na pole sud nga si karibu na ngani ngabo namna ya uvizione o wingu ekanga uhamwe masi wa Komori wapula wajebala waonde fasiria Komoro. C'est lui qui vit avec le feu ou qui dompte le feu. Maore mono mzungu hajashanja mbama yote sha Maore wao yo kabila ikayao meme hata wala wandu wa biraya abo tsena wala hule wala Afrique de l'Ouest
wakauzungulia wandu wawede hata aux États-Unis waundu wakawa akompanya mndu kwamba Manza Bukari Musa wende tajiri mhu wa dunia ranzi utajiri umbishi haharma dunia tajiri hundele wende tajiri mhu wa dunia da yabali ya wacho duzungu kabazahe dhahabu zengo zahe dhahabu pia tuzungula na wala bahemruo waharoha mali wafamia he wo mwanyanya wa manashewa haufamia sundia taketa wandu wakauzungulia dunia kamili wabiri Komori wanungabo liaison baina ya Maore na Maori ma autochtone wa Australie ma aborigène wa Australie na Nouvelle-Zélande et quand même spécialiste en histoire jamais curieux en tout cas on peut le poser et discuter comme débat avant de par ces vérités mais je cherche c'est en posant des thèses des hypothèses et c'est là où on arrive à faire la conclusion. Izo pia karija somesiwa mbushi wala wandu wala hula bushi ani c'est les bushima waongo jua parisa Sud-Afrique ngojua parisa Tanzania ngojua parisa Zimbabwe ngojua parisa Namibia waworungu waluha ya click clack waundu wandu watende wajabushini na mbushi wawandu wabehwa ni royo muiyo yo hawo yo waje watwalie ze plantes médicinales za bushini ani bushini ça veut dire c'est le pays de la médecine l'ande manabahi wo wa garde tradition yo ya médecine traditionnelle chamzungu ajamba Madagascar Mozambique hula hoka upara Mozambique hula hohamba Msumbiji shaola mndu kwamba Vasco de Gama explorateur esclavagiste portugais Vasco de Gama biakahuja ajatole kalma ilo ambe Mozambika yani tafsiri ya Mozambika en portugais rassemblement de bateaux Mozambika rassemblement de bateaux chez asuli hula hamba dahu Msumbiji jata singar juwao haya Tanzania dahu ni Zanzibar walando Arabu Zanzibar fasiri ya Zanzibar c'est l'île des esclaves Zanzibar c'est l'île des esclaves liée à l'esclavage des Arabes wakawiwitsa wala harme bariato yabo Komori siri rumilwa harme esclavage ya Arabu na hizo karja somesiwa harme tarehe yatu izo karja somesiwa harme tarehe yatu kabanu Marabu harenge Komori yo harma mahama jana manane hakawirumi harma utwana mabaye hatu ne makoko hatu wakaurengwa obe harma zensi za Kiarabu ihonda ulawa anga wakaukastrelwa opulazi hawazi zao noi wandu waume no ili wasijozaya wandu washebao walawo warenga wa viole balando bahanu ikawa wakauhula wakahuja metisazizi nchina ndi natanda jati ari mazarifu na tout ça il y a beaucoup d'ambigu dedans il y a beaucoup d'ambigu bahi Unguja hiyo nde Zanzibar ula hamba Unguja hiyo nde kiasili ya kiatu fasiria Unguja yani la divinité est arrivée uelewa wingu uja c'est la venue de Dieu autrement dit Zimbabwe bâtisseur de la pierre ou pierre bâtie. Je sais si SMS ya ivumbu avanza bayo anongo connecté. En tout cas, on a apporté beaucoup des informations kaya onga mi très reconnaissant. Donc tout ça et karengezo pia kartuso meso anatu.
ya ukana banuri kana maresista banu wakawana ne marabu waulawa wawana ne maportugais waulawa wawana ne wazungu ngabo wanatanga wakaushinda wojwa uhunda wa watusa abo hamba magerie kiatwamba mashujaa hizo kazi za somesiwa kesusomesiwa wana hatu kone toi même karchuso karjaparo abo karna ushindarekane ma elite karna ushindarekane wana nsima watwani ngajoka wanansi kangwa tojojiona hamabala wala maholigani wadongwenda na Marseillais kando arompira na sijindini hula na Paris au na Saint-Etienne kangwanzo warompira wa hautungu andisomenye magara wandu no visaze nyumba za wandu na yende ze valeri zini kwa wana ze valeri wanikiwa au zungwanzo akeja mzungu mwanzo akeja pia tout ça c'est une éducation ratée. Ça il faut faire une révision dedans en commençant par l'histoire. Yetare wanazijana wakawanili independence sirja risomeswa première guerre mondiale risomeswa deuxième guerre mondiale risomeswa kare bali a découvrir Marekani yohamba Christopher Colombo. C'est comme ça comment on nous a appris yabo ikahwambia fundi kawewe fundi de humnashoni husemnashoni a découvrir Marekani hamba Christopher Colombo ayungamba très bien anefundi waengu someso ndrabo mnashoni ngusaidu mnashoni azidi uformete handrabo kaja msomesa kabanu mnda découvrir Marekani haba Manza Abubakari Musa uo halamali wangu wabira mwezensi za hatu zinu pia wande atende handani Marekani rijari somesio kana arme tarehi wanu ujue mipango ya mzungu henda atatusha namba razi ya malgashi risomeswa razi ya malgashi amwambie nikaila ti razi ya malgashi ila razi ya français ila razi ya mfaransa Faransa hatwalia harme système éducatif ya pendant et période coloniale ya ukana ema elite rijoka wa former Maoudou, il faut qu'on leur donne une éducation qui vont se retourner contre leurs frères et sœurs malgaches. Et ça a duré. Iziriki wazo hata zi génération za wanatu ngwasomesi wazo. Ukoha kanzaji blanchis. Eko morir paro somesi wakare esclavage wani mfaransa. Karcha paro. Na weka hende ngofanyoze fui, ngofanyoze recherche. Ngojo parisa ka mfaransa na marabu wari esclavages. Izo karja paro somesiwa arme yendini hatu education hatu risomesiwa esclavage shamba ukana hariwa wandu waja Afrika au généralise ya woto wa Congo woto mais il parle pas de nous, il parle pas du nombre de personnes qui étaient déportées harmantia hatu, il parle pas des guerriers qui ont lutté, qui ont fait une résistance harmantia hatu. Et ça c'est ce qu'on doit donner. Eze valorizo harmona hatunda wajukana résistance wajukana patriotisme. Mais tout ça c'est fait exprès. Ngono Faransa nguju yabo ngu haribala ngu saidweze lise. Ngarwa hauze lise awe mapesa ya ndrabo na msajaja na uhadayo wangu. Sha engerkana nsiza za kweli yutsidehele rajofani. Yutsidehele rajofani. Rijoji wa shazi koli za hatu. Rideside enamna lazimu risomese wana watu. Kinao kiri. Yoka manamkomori katusoma shibushi, katusoma kizungu, katusoma kisawahili, shangu jua someswa kizungu na kiarabu na wandu kangu au kilometri. Ziwizina nensi ya hatu. Na abwe jirani wa hatu mbushine msawahili ne mkongo na wakaritu juweze luha zao. Izo pia barnamaji za uritsamba haza, za uritowa ze thamani za hatu. Ukena ukiri. Yanzo manansi yasomesiwa kisawahili, yasomesiwa kibushi. Yajua wele wa deje majirano wa hewa nyanyo wa waongo muhimu rahana walo imu.
On a taïmo Swahili pour dire qu'on nous a trop aliénés à majirani watu wa la Tanzanie maskini. Bon, shango na intellectuels wa huo quand même, c'est Amanda Si na patriotique quand c'est Amanda Si. Parce qu'on en avance malgré tout, mzazi manzaro hombiola. Mais le mot Swahili, c'est un mot arabe qui veut dire tout simplement Suhaili. Wambaja warenga ni Kiswahili, no. Ilayo hamba kiungwana hau Kikongo. Kiungwana hau Kikongo. Basi, et système d'éducation hatu urijo change hizo pia. Wana wasomesiwa Komori, Kiswahili, Kibushi. Wahueneze valeur wasomesiwe tarehe ya hao. Dijosomesa wana hatu wajue valeur ya hao ulanga wa hatu. Utajiririlo nu oranzi en classe de CM1 mkomoria ni sosomesiwa utajiririlo nu neze thamani za hatu. Harmwe baharina na harmwe shebande shansi. Zoskar somesiwa. Kujuhunda moto, halamjiwa kilozi, na hiyo ikaulazimike kanwa na tsipi. Halamjiwa kilozi, katujua kunku, katujua konko, katujua irorovu, katujua ndiwaro, katujua mbasinji ngu, katujua mhunga maze, katujua mhunga ntasubihi, katujua katujua irorovu kasha, katujua mtsumbu, katujua nisale, katujua nyesa, katujua mbaanzi, katujua izo pia. Et ça, il faut éduquer les enfants que ça a telle valeur, ça a telle valeur, ça a telle valeur. Unyo ulaja, en classe de CM2. We mwana ujoka ukangujue mazina hezen fizo ya dohunda noti. Ya dotini wa noti. Pake education ya ukana wana wasomesiwa kujumunda mwana mjini hauti wa mji wa bahari. Shacho mrenga wala umte shambani mwambeka unonesele pajimanga lulova. Haunonesele kontiko. Haule gorolo. Haule paji ngazija. Haushe irumbe. Mtashambani bala walo mari namba mtsashe bandu walo irumbe yabo. Balanga bo irumbe ngabo ze le pajimanga le gorolo ne le kontiko na yo. Haende katsujua. Ça c'est pas normal. Ça doit être introduit à un système d'éducation ya hatu. Abonda abo emana nsi ajo ujue thamani wakabanu ulozi wotajiri. Ulimaji wotajiri no. Shamwende mumsomesa ndabo na kanahari aliu rêver toi ton chocolat est chaud. Ka ewe mdu achohunda tampangwa hanwa gondwa mti harma revu ya ukana aliu rêver toi parce que ton chocolat est chaud. Et ma jingo est allons, il faut faire du silence. Les jeux sont finis, mes petits amis. Voilà le maître qui s'avance. Mettez-nous en rang. Ah bah, ils ont des valeurs en Wanikiwa. Non. Pourquoi ne pas faire des poèmes, des chansons pour la résiliation, pour la cohésion sociale, pour... Mais en fait, les écoliers laborieux, c'est n'importe quoi. Diplodo et ses amis. Mais tout ça, ils ont faran sangamanzo wanansi, mwanama shababi uelewe kana sisi, siderajitungi ya système d'éducation, iriniki wabo kartina souveraineté, yu amade mapesa, si siderfanyo mapesa hatuna uyafanyo ngena entere ya hundao. Ya hoyo pangoze servo za hoa komori ngena entere baha ya hundao, kanguri abrutise ya rengensi. Yangamize yojuka uka ngena mbankili mbabi ya mto ya mbehe hiho yojuka uka ngerebeli ya mangamize ya mangamize. C'est comme ça depuis des années voire même deux siècles. Ranzie et fin ya esclavage ujilia et néocolonialisme inurloni.
ngonondo wangwandwa mbaharilia hari vanonga sina ndini yae nari mwandu wa abita wala wandu zilapia ula utso mdanganyani na mtatanyani na nyinyi ngani yabo ngamona uka emaore harenge mufanywe zanza haisijini haivuta haimenye haritia inudia shakusudi baina ya hatu no amaore rido engana hamandizo yafanya Rwanda baina hema utune matusi kartine conscience hiyo shari mbaharilia ngari wangu wadaza kweli subhanallah Mwenyezi ajalia internet ino ngari wonao ezijirio ngari elewao ngari sanurielewe manama ikangorumia internet ino ransi ndema narjodo kana ndo ashashi wadurangali parce que owanji mwanzo ndo angali TikTok na mahindini za ndo azinaona ndo afanya ndo za mabato alana mafiti. Et là où ça parle de la conscientisation, du réveil et de l'éveil, ils vont pas être là. Ça, c'est ce qu'on appelle la paresse intellectuelle. Mais nous, on va faire la répétition. La répétition, c'est une méthodologie. C'est en répétant qu'on arrive à persévérer. C'est une logique pure et simple. Karnauratsi. On répète. Ikawa lazima harma système d'éducation hatu ritie namna ukana manatsi mkomori ya jwa usonya kanga ya jwa ubahatsa panye yani kwandaya haukuri ya bahatse kanga hau bahani tsoho hau ya bahatse pa agora haupanye yabo yiyo ijojai wane ne ya destruction ya environnement mana ndarjozi ya zesashe ne ze plastiki inutile zimenya wa environnement hamana e mabanya joka urumilwa homala honi yaonga josonywa no wana wa hatura zaya wa josomesiwa heli ya ubahatsapanye odahoni kama kwa hatu hale ukana panyel fanya mahana mahali do fanya ze kursu zo dahoni le panyel langel toasha ze kursu zo shindoni pia zireje hatemfi hale idoba mbaharma mna kirtasi wa kaki bisi wala doenda urengeze ze makirtasi ala hezengano na ndini wadoba benfi ba hiyo topanye no balia leo heni ndongo sashe cha hizo geste de l'environnement ça conscientise au shababi wanawatiti en même temps ngarwanika omhono hazi wafundishie maudu kensiba sauha changu jushinda hudize turisti panya hauya shinde maudu ya kange na maha 20 ya shinde afanye costume ya bahatsi wa handaya endende afanye konkuru ya nguo zi konkuru ndo afanya zinomba mamaneke wadongo uvaya ojirendaje indafanya ze konkuru zo jokiriri hunderike ma premier bari fanya nguo écologique 100% écologique naturel qui est tissé même à la main au 10 doigts ya tuira tarma machine ngono akomori wacha abantu singarifanya nkaba za kikomori bale kaba za komori zila ouzi ulavonze tapila bahinde kuri lavonze hata le karto lilavonze la wajwara ngia ekoli lavonze na sirdo kana mzee wa hatu mahaya waka ufanya kaba za shikomori hangozi ya mbe ya shikomori ranziwa mwadu hatomisu akauzihuza umujo mrewa mzee huu zo formation kauzi jojo usomesi wa watoto wa initielo harma artisana ça c'est les vraies valeurs chatsi bwede yabo wende hata waangalia lokana wati hata coefficient aneka wasuli terminal ngilazimu ze wasuli seconde ngonga au lycée ba yabo ze matière ngizo coefficient ba ye français ou ka coefficient 5. Il faut jouer français.
Ça veut dire, et énergie à pia, il faut c'est là où tu as beaucoup de coefficients. Et histoire, il y a un coefficient 3, et l'ouha, il y a un coefficient 3, un coefficient 2, à 1, tout ça, mais il faut tout ça pour que wari abrutise, wari dangani. Namna zinji za ufanya harma système éducatif ya hatu. La cohésion sociale. Wandua integre ranziho na ijanani namna ya mdungano ya ukanabanu mpira inutsi kode ranziho na ijanani wake education helio kabanzi nutsabu unuanzani ununa mtawe mchodo eze media zilo yabo wa sensibiliser, mais tout ça ils s'en foutent. Ils sont pas là parce que kwa tina volonté politique. Nishiho zao do watu ana wandani walo yabo wajirondo kauma gouverneur wo ja warange tsimateka. Kaonda tangu angalio azali ngumparo Macron hamba mon frère. Apara Macron hamba mon frère. Bolero ngujarambe ukana emanzanwahe wadu hadisi na ushilizana na dojula na habari sous prétexte ya ukaharaka ministre de l'intérieur Bob Denard ya rulilia wazewa hatu na wajomba hatu ya bambaisa ya wasawa rendo azirewe wasaya uonde adui mhuwa hensi ya hatu ya rengensi ya kufanya mabala ila shilaisi wa shahaheba wobole rondo jaja do subutamba banti kama hadisi ndamna Bob Denard. Ça veut dire que woma allié wa Bob Denard azalié allié wa Bob Denard et tout le monde le sait et il le dit ouvertement. Ze Salim Hafi ze weimramba ti Sarkozy kutushi africain ou para Sarkozy wa umengo mwangamize Afrika. Ça veut dire wanadamu wao kwa chujua ze histoire za kweli kwa tina valeur patriotique waonda wala marescape wa he système éducatif colonial wareleha halafu leo warende hama perroquet qui répète la même chose. Bolero na Salim Hafi na Sarkozy c'est des meilleurs amis wa Mohamed Bakar ya Eritrea shesi wa Shanzuani ya Trikomori harmatambu wakati mwingi wangu wao sava wende ngwarenga mamilisi simvu mambiani panu juzi wana kapari tsamba kana ye mrwanda lazima maîtriser wo siku wajuka wanansi ngwajuha wafanya revolution bahinde mamilisi leo ngaruona mamilisi ngwa yao harmaze réseaux sociaux ngwa menacer wangu ouvertement donc ils sont là pour défendre cette dictature. C'est pas des militaires, c'est pas des policiers, c'est pas des juges, c'est des milices. Et quand tu as un damu wala, ngwambo banono na damu wala na niveau hinde. Quel est leur niveau intellectuel? Kuna ushinda u Paris. Quelles sont leurs bienfaisances? Qu'est-ce qu'ils ont fait de beau dans la vie? Kuna ushinda u Paris. Quelles sont leurs compétences? Qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? Et ces gens-là, on les finance, ils viennent terroristes parce que maintenant ils passent par la peur. La phase à l'ingonda tangodongo mtseshiana bakana ban mamjoka orenga nationalité ashkomo ya Shinzwani abo ngaliabo utepare baba nekati jangone marumbonga kozao ekutsuono wanadamu wafao monziani iho shako shele marumbo yaho bai na udhara wangu wao waondaone Mfaransa manati henwa katika kujaelewe hadisi hiyo yabo ekomori kena uparushinda ila Mungu ilazimori kutuwe na Mfaransa rikutua na sistemu ya rebelilia ya ukangu ngusona swana hako. Juzi Ibrahim Traoré banu hazeleza. Hamba wandu wao kuna uparo juhenda harma projet scientifique.
hao projet ya zakweli ya eduke ma elite ma patriotique wa usaidi wajohuni ka projet ya ndabo wa hudivertise wa hudanganya halafu hanza ndongo za culture halafu culture ya hawambe anamdofanya wanandongo tsawala wa udanganya watoto dezela modi wanandongo tsawala halafu yabo yo introduise wana ONG tsawala dongo jawamba droit de l'enfant droit de la femme droit de je sais pas quoi droit de droit mais au fond rien il y a rien qui se passe parce que il y a pas une vraie volonté politique. Et pour avoir une vraie volonté politique, il faut être patriotique. Il faut être révolutionnaire. Révolutionnaire, c'est Nyanza ok. Henry, ok, il faut que tu dis la vérité. Ça, c'est un révolutionnaire. Un révolutionnaire, il faut que tu sois dans la transparence. Un révolutionnaire, il faut unir les gens. C'est ça, en résumé, un révolutionnaire. Wandu wangwao, wandu hambeza kweli, wandu kama transparent, wandu hunsanyo. C'est pas de révolutionnaire. Na wao pia wanama wango juu. Somo citation vanu nyumeni vanu tatsi partage sur Facebook kwamba kana souvent l'intellectuel il voit la plupart des choses absurdes. Mais l'intellectualisme c'est pas donné. On cherche à devenir intellectuel. On nous initie via l'éducation et quand on va intéressé, tu peux aller loin. Il y a initiation il a ou joua ou décrocher et mauvaise éducation et d'autres ça za kweli et enseignement za kweli hau utereleha hurendeha malhonnête. C'est ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. La malhonnêteté intellectuelle. Mais le vrai intellectuel, il sait que il y a beaucoup de choses partout dans le monde qui ne vont pas bien. Et il doit lutter pour le bien de l'humanité. Et chaque endroit qu'il y aura quelqu'un qui lutte pour le bien de l'humanité, pour tout, pour de vrai, l'humanité peut aller mieux. Shaola Mbamakirdini, lui c'est un malhonnête qui a quelques connaissances. C'est un malhonnête. Vanata shetwani. Wo kabati mru manza retorike ama shetwani helira elezio. Kabati mru ya soma. Mjuma shetwani helira elezio. Ila Mwenyezi Mungu kajasoma, lui c'est le kun faya kun. Comme on dit. C'est lui qui sait tout sans savoir tout. Kun faya kun. Nous on doit travailler chez toi. On est intellectuel. On doit travailler. Parce qu'il est malhonnête. Soyons élirés. Et ça, c'est très dangereux. Yonde diachongesa, oana, hawo shababi, waturuku yensi. Hata wapasha mahulimba. Wachongesa ushababi, waangamiziwa, warende hama ushababi wakisusua, warende hama delenka, warende hapaske yonde avenir ya hatu. Waunde ma elite wa hatu wa maudu, waunde ma responsable hatu wa maudu. On les détruit depuis tout jeune. Quand on parle de l'éducation, il y a aucun kabati sensibilisation. Mwanamti tikadoro maida hulamsi. Si ranzo tina hatu bala uchoka na mjomba danu ule pakia hindi bala ngona mahamina. Awono kwa ho bala danu ule mbamsi aunoka. Awono ba danu ule mbaparaki bala ndo. Yonga wana 8 ans. Et ces gens-là, ils le font normal.
Et là, tu es initié en ça sans le vouloir. Et même les gens Wahuzawe au Malukani, ils vendent ça à des petits-enfants normaux. Atsirumani mjomba wangu njen hule pakia sela kantiban. Badi kon so andane nso abili mjomba nso raro sungu jonda hule ya ho wewe. C'est comme ça comme nous on est tous passés. Et c'est ça la vraie éducation. C'est la responsabilité de protéger l'enfant. Chale ngono ana. Mana kaulazimu. C'est ça l'éducation. Préserver baba nous droit de la femme ou droit de Jawano. Parce que il faut aussi préserver Mumche et à se traumatiser. Il ne faut pas être dans l'hypocrisie. Haini manadamu ya balihi wonge na envie ya exprimer ses besoins za ki faraha. Ngabo shindo wa resiste. Ngabo ikaya wo kwa shindi parce que zungoa ngezi manifeste wa haku. Sharma yopia e patriarkali rajara yanzo itingwa na abo keja parshinda ya sampanya matriarkali. Wo mzungune marabu. Yemrumshe yenda balanja hamili watsinandola ngilazimo yapwe mbaila. Ngilazimo yapwe mbaila. Ngalize dega materieli zifanywa mbani ule. Na zongezi wandu washe wenji. Ngilazimo mrumshe yatsatsaze hamili ila hata yatsijula ekaye mnene mbabi abonga wandu washe kaya ujo kana hamili ukakujika walangena hamili. Yazae yarenge mwana yamnde hitwa yamvurize mbabahanu bala. Yonde heli ralekeza ensi na ukana retraumatize wandu washe. Na bale mrumme yamfanya zendo ngozila yakanda pwe hamili ola juge ola police ola gendarme ola fundi akwela unda. C'est là où il faut vraiment parler du sujet. Et mumche on doit sahilishe zendola. Wanza nao ikawa sawa timizi maha wabalihi. Ngwa kiasa ukawashinde wajuhe wafanye hazi. Wanza nao na mlulane. Tisharti mapesa menji, tisharti ekauto shindaba na mlulane. Zihensi wa harma sharia. Ziansistewa. Yemrumshi yakane kabine d'écoute ya ukana wanunga mihamili ngenga njuka ufanyao hatuati jonda hichwa hatuati jon laba shaya shinde aji presente harma kabine d'écoute ondwa wa mprotege ondunge hata hamili ila hatari ju embabando endola wakope waho makolikoli eba hoenda abona mjimlele mwana wa ibaba nu yalusana lari. C'est pas grave. Tuchozana kabula. Aika mbaba hendo la fundi wangu. Aiwe mbaba. Mana wechoi. Haini mwaha, haini mwezinge lazima udomlibe passion alimentaire ya tindongo ndo afungwa. Irdiba abo tsena eka wewe humkaza wewe mwana haho. Ukahumla ziyo mwana mtiti ngabonge lazima ufungwa. C'est ça l'éducation. Chati wana ONG wadongo ujaba duamba droit de la femme unabala wala droit chungutsa ha droit za ndongo zindwa jina. Ngamalo zona nzona bia ndongo zindwa jina. Za kimavara. Wapulwa bonze wanikiwa umali bonze wajwa dudanganya wandu. Fujamba hari abona rareme sindano za mpulanisho wala narendera abona vaccine sida wanansi na mtawe ze vaccins zilo yabo. C'est ça l'éducation. Il faut éduquer wanansi ka ze vaccins zinu
zinuke sufanya zo laboratoire hatu na sisi ze laboratoire za hatu kezi tushindo juwe shendu shilo vanu engarango rumie haunga rivalorize orikane wana ntsima scientifique ma biologiste nongo za laboratoire zino joshinda wafu aricreye ze vaccins za hatu se mabaya hatu ne makoko hatu wakaujua malala umenji nutsi ya pharmacie. C'est ça l'éducation. Donc, zinongo hizo wanatsi ritsongesa rirende hehelini. Ende helini watandi. Engarida zao helini watandi. Ngaribuli yawe yensi ende angamiziwa bahi. Njumu heli angamia. Haungari wanili yao za kweli. Chumambiani hata wajua wanu nimnike an example ya ukana mfaransa ndo decide ani hatu ama pesani kanzali hata henda tapwe ye woi mzatse woi waheni europena jamba bane corruption ngyo nyingi hununga abo balanzali bahamjibu bae wala ndo afanya hindi nula wabamba bizero bine baanza landi so afanya chantage na hindi nina kwa waboncho ngofanyilia na hizi haka basi harme projet ini ya Mfaransa aja to budget jinji parce que asangula tso Afrika ngonza rattraper a changer méthode weleo banunge jo kirekanzali hatilwa hatolwa yabo Mfaransa afanya hata behemwa Ousmane Sonko na wanu Bashiru wanu ma aventurier ambigu ma aventurier ambigu waundu wajo wabe je suis en live waunda wajo wabe ma aventurier ambigu wajozi dieno colonialisme njonde za makriza haya basingo juu wasauna kaza liwe il est méchant, il est immaîtrisable, c'est vrai qu'il nous a bien servi, il nous a bien, mais il faut qu'il dégage un peu là. Mais Azali, il a préparé son fils, et son fils c'est les États-Unis, mais la France, la Marekani, ça passe pas bien aussi, ça fait ambigu. Bahiwenda mbabanga sina mnariali wanu, janzar jeritarme enongoza culture na endini, baanza lamba ukanhai. Banabwe mnariali wo sar decide kangar jowe sha chekemsi eshele zalamba chekemsi kamnenge mwabeshia Fatihu enenda ya saidi emergency nyajwa udwenda za kweli shangamondo manike chekemsi adweza majimbo mzungu ba sar decide abo kutsina shwa abo erjoka ufanya renga mnavelo putwe bahemza baleraji la ilande mano sikula bala yenda kawa lambe kana banganze artisti wanu ngabotsoamba chemse au and tu vois que le gars a dépassé il va jusqu'à il arrache c'est là où on connaît réalité d'ici donc ils ont dit allez check tiens maintenant calme-toi faut faire des trucs un peu oui tu vois prendre les jeunes mais surtout il faut pas que les artistes ils attaquent la France. Il ne faut pas que les artistes ils parlent de la France-Afrique. Attention là, ce studio-là. Même toi. Il faut que les artistes ils parlent droit de la femme, droit de l'enfant. Vaccinez-vous. Nam planichez, nam fanjaou. Tu vois, ça oui. Après toi, avec ton président, tu peux y aller. Toi, ça va. Parle de ton président, ça c'est toi et ton président, ton pays. Mais nous, on ne touche pas. On ne touche pas. Prends ça, allez. Culture, oui, c'est ça, man. C'est leur stratégie. Et ils savent que ces gens-là, aya, mtoroshamo, venez, aya, festival watoron zouan, pour divertir les gens. Divertir les gens. Waje karosu la madara jokana minshele wa komor banu kamtsu observe hobanu kamtsu elewa abosi kufatihu yamba harmaze video zinu amba kana banu lapitali ya baba omtsanga
ile maana ya bloke haze mashini zilobala zila mashini za kishinua de maana raizia ha ani le gars il va jusqu'à insulter, se moquer royalement de niveau intellectuel de nos médecins. Yani ilacho dharau ha ebanu mametsi hatu anka kabatsamba kujwa usoma kimandare hatu wakomori yoba narchorenga traducteur yacholoja tafsiri za machine zina be médecin. Mais le gars il a eu le courage de dire yaukana hariba le mana l'hôpital ya bamba ola mtsanga ya azilwa. Hein? C'est parce que les machines zilazan ziwa kishinwa. Ngezila za kifaransa ya he umdarubini ya he temple ya Sulemana bin Dauda mbabawe ya ikazabala. Emana zitsohuja henda au za kimarekani hon babawe ya emana zitsohuja henda nsula tale. Ça c'est toujours des programmes qui sont faits exprès pour diminuer la population. Attention wanu fanya barnamaji ya mahajana na mahamajana maili. Sisi sikarishindu ufanya kursu za mfumo sienu siku siwando shindoni hena usiku ishunjoka ula bota sifo nendo shindoni njoka ula masiunde juu shindoni na wanu ufanya programu ya mahamajana maili. Et leur ça c'est dit même par eux-mêmes, on veut l'Afrique sans les Africains, sans les Africains. Il y a des gens qui ignorent ça. Il y a des gens qui laissent. Il y a aucun apartheid. Na Syrie insiste, rion histoire ya apartheid, rion ze histoire za independence za watu wandu resiste. Abo wandu wanua jatsena abandu wajwa kanga sina gashi. Wajandi so former wandu le jeshi. Abantu ngarfanya formation, balangwa observer les compétences intellectuelles, morales, physiques et jusqu'à où le jeshi la Comorienne de Shinaliwan. C'est alors que tu formes un lumbahindu. Wobalia hata barnamaji au Canada. One marabu abantu ngarulete contre les terroristes. Bana bahanu bata borijwa kanyinyi de matunge terrorisme. Nyinyi de matunge terrorisme jusqu'à preuve du contraire. Nsijamra biandrabo au karinga mwana one terrorisme. Ba uo mndu kao ye mjinga ye mndu jokubali hadisi yo kanyinyi de mwana one terrorisme na nyinde maitunga. Ngewola terroristi wala president lo Syria bahaim wakashefu al-Qaeda katsimanzani wao ekawajatola documentation na ma journaliste na wanduka yao repute international za udemontre ya ukana seya ondo atunga majihadist atanta ya heze tours za Marekani zilazarema le 11 septembre wala waikomandite. Et aux terroristes ulio en Afrique wanyanyasi wanu aya singo démontrer jusqu'à preuve du contraire ya kanazin zinde wa financer. Et ce problème zilio maore zilam faransa atia exprès richibane richi extermine hatari tawensi bahaya jebala dorengaze maandini hataratibu balanda za shirike bahia lepi kashindo conscientiser sur tout ça. Andu wangu ndo ambaharilia wa dungana nae wa parce que il veut qu'on diminue, il veut qu'on réforme barini. Ils nous ont ramené même des vaccins. Mtsidiwaza ukana ze vaccins zinzire mao. Vous allez voir bientôt là Bill Gates il va venir au Comores. Azali haona nadana Bill Gates il y a quelques années au Sénégal. Ambia Bill Gates kabomba miminga marche armée business yao yore exterminement africain les Comoriens là on va passer par les vaccinations. Il lui a dit ça. Bill Gates il y a pas de souci, tu veux quoi, allez on décide, on fait comme ça, on passe par l'OMS. C'est très tranquille, c'est la diplomatie.
vous avez vu que Azali lui-même, il est à ma vidéo. Bill Gates McKinsey, en le disant royalement, Azali, le problème, il est maladroit. Et il le dit, mais les gens, ils ne sont pas des quand il vous dit que vous croyez qu'il rigole. Et quand il vous dit qu'Amjokanda nationalité à Kinzwani Hango, vous croyez que là, c'est pas pour rien. Tout ça, c'est pour vous embrouiller. Lui, il a fait l'école de guerre. Et c'est pas un patriote. On doit me soutenir, c'est pas des patriotes. C'est que des nègres de salon. C'est tout. Si on doit avoir une notion ya za kweli ya patriotisme ya hanza nchi yao alwatu ni min al-iman, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Karjaju kanga siabo leo Komori karjaju kanga siabo leo rawaswidi jukanga sihule zaidi jukanga sihule ngari enshio ndonga sinsia za kweli ngari ila hani mnungulo ridhikia Shao andwalo abo mamarioneti wa intimidé wa wafanyiwa wana privilège warendaji andwa balanza parce que ce sont des gens qui n'ont pas de valeurs inculquées et leur objectif c'est de enlever toujours à désinculquer les valeurs, les vraies valeurs aux Comoriens. Et l'éducation c'est très important et ils sabotent tout ça. Ils sabotent tout ça. Kati renge wakati mwingi ti babu haku bainge timwambia na kangarjuka utourne toujours en rond harme hadisi yinu harmo zipanda huzinu na kuwaoberila ndongo zinji. Mais c'est très important okanwado shahidizizana onwado sheliziziana kana ongargashe wensi na nyinyi madaza mlo ma opposition mlo kujapa twamba surtout ces gens-là et quand zala hibize vote et premier médiateur ko hujan de faransa ko ja par opposition a bonne solution et quand zalingo za changer charia yoko huja premier ko huja ja hunsanyo ndo abana mtsa solution apparemment opposant tout ça il lâche des enveloppes et quand ngonzwa tout ce qu'ils veulent ils vont toujours venir, ce sont les premiers et ce sont eux qui nous divisent, ce sont eux qui veulent nous piller, qui nous pillent. Ça c'est le kubali ya ukana karienshua bungufu à la fois zali hakubali ya ukana nguserve mbeberu ya angamize nsiahe leheno ndo mraba wakubali heli fungwa haya abantu wachungura mbe amwale la wafanya mabanu si wajinga abantu sikarsina mbankili abantu bahiba bango wana mizinga bango wana majeshi bango wana ils ont tout fait je m'en kana jusqu'à même l'armée quand tu vois un militaire qui te dit que moi j'ai beaucoup d'amis militaires en Ambaka c'est quand formé si wana mbaka mwanyanyu hunu wejeshi mbaba hunu jeshi mzaza hunu jeshi ikanga harma conflit ndana mbaba huna mzaza na abanganye majeshi wa mbaba huna mzaza wani lo jeshi. Yo, c'est comme ça comment on éduque nos militaires. C'est pour ça qu'ils sont devenus méchants comme ça. Méchants comme ça. Et que Thomas Sankara Mbokana, un militaire sans formation politique, est un criminel en puissance. Et c'est ce qui se passe. Et sur beaucoup de pays, ils forment des militaires à faire de la guerre contre qui? Contre des Africains comme eux. Contre des Africains comme eux. Contre leur peuple. Mais ils ne forment pas des défenseurs de leur nation. Manesh sharia wishu. Coup d'état yujwa uruhusiwa harma sharia shadunia. Ekaija ukana oandwa lazima wastehe sharia kwa chushi stehi wa shiraria bahima na jeshi ujwa urengaze dhamana hamastehi ya sharia
sharia ngeshirarilwa ngeshi emana hende mana jesha tsorenga zaman dokaka jasome siwazo katshele sharia lui comprend rien, c'est une marionnette. Il attend que namlindo wa ravoti hayo johujaja donika ordre nifanya amlindo mfaransa décide wa joka mhansi njeni kwa ordre ndodunga. Mais connaître sa propre loi, enseigner ça aux militaires, charia shashkomori et ma police randi au mandat atomisu les institutions za hatu les akanti. Beaucoup ne savent pas ça, beaucoup même. Comment qui défendent leur nation? C'est compliqué. C'est très compliqué. Et chantier qui est wanansi. Shahandani de conscientisation. Doandu kama conscient waelewe wakana ai. Banze nongozi jiru yazini kichala zinu jire helino wana yachongezando ino hii wanu yare ndada ba weyabala rohombi weikatsuelewa wenguelewa shaji atsodaza hakubali harendeha wenguelewa izo mimi na bao shakatsunumbisa. Sonzo habari sina ushida ni rejee harumaze actualite wanduwa zamba hoiho za mipira za waremane magari za hewa wao wanawaulawa za he machancho za he wandu hazwa tolo muhazini za he onikori zoze wandu pia ngwa zamba. Tout le monde en parle, je peux pas aussi revenir parler de ça. Faut que je dise d'autres choses différentes. Il y a un guizo important c'est un résidu, un guizo important résidu partagé. Mais qui nous parle à nous pour revenir à Armaïla esprit patriotique. De Watwani, à Ondo Hufa, Gartu Fuzu, Nezemba Nazini. Hotep.